2017 жылның 25-20 октябрь күнләрендә Түркия башкаласы Анкарада урнашкан Хачеттепе университеты каршындагы Төркия тикшинәләре институтында 100 еллыгында Совет инкыйлабы һәм Төрки дөнья исемле 6-нчы Халыкара Төркия тикшинәләре симпозиумы үткәрелде. Халыкара фәнни җыенны ачып җибәрүче институт мөдире профессор доктор Юнус Коч Октябрь революциясы, большевик инкыйлабы кебек исемнәр белән телгә алынган. 1917 елдагы Совет инкыйлабының йогынтысының бөтен дөньяга ясауына басым ясап, 1991 елда Советлар берлегенең таркалуына карамастан, инкыйлаб һәм система үзенчәлекләренең әле дә күренергә дәвам итүенә игътибарны юнәлтте. Симпозиум максатының Совет инкыйлабының Төрки дөньяга ясаган социаль, мәдәни, икътисади һәм сәяси йогынтыларын Төркият дисциплинасы кысаларында телгә алу, инкыйлабның сәбәпләрен, барышын һәм нәтиҗәләрен фәнни яктан бәхәсләшү, тәэсирен бөтен яклары белән сөйләшеп, гыйльми кысада алынган нәтиҗәләрне белем, фән дөньясы белән уртаклашу булуын ассыклап әйтеп узды. Түрек тарихы оешмасы башлыгы урынбасары профессор доктор Гюрай Кырпык исә оешма башкарган эшчәнлек турында мәгълүмат биреп узды. Хачетепе университеты ректоры профессор доктор Халюк Өзән симпозиум темасының мөһимлегенә һәм актуальлегенә басым ясады. Симпозиумның ачылыш өлешендә катнашкан, танылган татар, түрек галиме профессор доктор Илбер Уртайлыга Түрксой халыкара Төрки мәдәният оешмасының дәрәҗә медале тапшырылды. Медальне Түрксой укымым сәркатибе Дүсән Касыйнов тәкъдим итте. 1917 елдагы Совет Октябрь инкыйлабының Төрки халыкларыга, шул исәптән татарларга йогынтысы нинди булган, уңай һәм тискәре яклары нинди булган. Анкарадагы фәнни җыенда шушы мәсьәләләр сөйләшелде. Татарларны чыгышы белән Татарстанның кайбыш якларына булган. Бүгенге көндә Төркиянең Адыяман университетының туризм факультеты деканы профессор доктор Рамиля Яруллина Йылдырым вәкиллек итте. Мин үзем әдәбиятчы булганлыктан һәм Октябрь революциясының 100-нче елы Төрки дөнья дигән тема, ул бездә дә Татарстанда да, татар халкында үз иченә алган тема. Бердә мин татар әдәбиятында, татар җәмгыятендә әһәмиятле роль уйнаган язучы Галимҗан Ибраһимовның әсәрләре хакында сөйләү өчен килдем. Хачетепе университеты каршындагы Төркият тикшинәләре институты оештырган 100 еллыгында Совет инкыйлабы һәм Төрки дөнья исемле халыкара симпозиумда Русия Федерациясыннан башка төрки халыкларының вәкилләре дә катнашты. Биредә Төркия башкасы Анкарада Хачетепе университетында 6-нчы халыкара Төркият симпозиумы үз эшен дәвам итә һәм биредәге халыкара фәнни җыенда Русия Федерациясыннан ногай кардәшләребез дә катнаша. Үзегез белән таныштырып үз аласызмы? Исем, фамилия, кайдан килдегез? Менің атым Ахмет Ярлыкапов. Мен келдім Мәскеуден, Мәскеу МГИМО университетінен. Өзім ноғаймын неден туған ерім Дағыстанда, Ноғай районы Терекли мектеп ауылы. Мәскеуде көп заман тұрамын, сонда құллық етемін. Биредәге симпозиумда сезнең докладның темасы. Мен бұл симпозиумда 1917 елда болған революция ноғай халыққа қайдай ноғай халық оннан соң, революциядан соң қалай яшағанын неткені исламның ақында сөйлек боламын. Ислам діні қайтып түрленген, оның ноғай халықтың мәдениетіне да, яшауына да қайдай көмек бергені, Совет заманында халық болып қалмаға көмек берген ақында сөйлемей сөйем. Биредәге симпозиумда нинди тәэсирләрегез бар, нинди фикерләр? Бұл симпозиум бек бейік симпозиум, көп халық жиналған, көп әлімлер бар, бек белгілі әлімлер бар. Мен ойлаймын, біз көп мәселелерді көтеріп, көп
мәселелердің ақында сөйлеп, бір-бірімізді тағы әру танып, сол бір-бірімізбенен де нелер не dem айтады ашы созатларды да етіп, мен ойлаймын бұл симпозиум бізге бек пайдалы болар деп. Һәм биредән Анкарадан Ноғай дөньясына нәрсә әйтергә телисез? Нинди теләкләрегез бар? Мен ушын айтса, мында келіп Анкара Ноғай дөньясының бас қаласы деп те аңладым. Неге десе, көп ноғайлар бар мында, ноғайлардың яшауында танымаға сүйемін. Дағы да юық болып ноғайлар мындан. Бұл Анкарадан ноғайлардың бас қаласынан ноғай халыққа тілеймін тынышлық, емішлік, берекет, тағы да өрленсін ноғай халқымыз. Биредә Анкарада Хажитепе университетында узучы халыкара симпозиумда биредә шушы Ноғай кардәшләребез дә катнаша һәм ярымда Төркиядәге Анкарадагы Ноғай җәмгыяте башлыгы Хакан әфәнде. Тәэсирләрегез, фикерләрегез şu simpozyumdan. Sempozyumla ilgili öncelikle bu sempozyumda yasagan üniversiteye kop kulluğumuz, teşekkürümüzü aytamız. Sovyet ihtilalinin 100. yılı olup geldi. Bunun bir kop halka paydası da oldu, kop zararı da oldu. Bunun zararını çeken halklardan biri olarak da biz Nogaylar varmız. Zaman içerisinde Türkiye'ye koşup geldik. Bu yerde bir kop kalada yaşayımız Nogay Türkleri olarak. Bu yerde Sovyet ihtilalinde yaşanılan olaylarda bu yerde üniversitelerden hocaları söylep aytıyaklar. İnşallah faydalı olur diye oylayımız yani. Biride bütünde Rusya'dan da Nogaylar var. Evet. Rusya'dan da bir hocamız geldi bu yerge. O da Rusya'da yaşayan Nogaylarla ilgili akademik çalışmalarını bu yerde söylep aytıyak. Ondan da çok kıvanç duyduk. Süyündük yani. Birden Nogay dünyasına dilekleriniz, aytırsızlarınız var mı? Dileklerimiz aslında kop. Biz Ankara Kalesi'ndeki Nogaylar bulup, Türkiye'deki Nogaylar bulup, Rusya'daki, Romanya'daki, Bulgaristan'daki, Avrupa'daki Nogaylar hepsine kucak dolusu sevgi ciberimiz. Meni atım Ülbaşlanay Surat. Men Kabartı-Malkar Respublikasına Nalçik şaharından kelgenme. Simpozyumda meni dokladımın teması revolüsyonu, Oktyabr revolüsyonu, Karaçay-Malkar tiline ve kültüründe etkisi o. Bugünlükte Karaçay-Malkar adamlar kesin tillerin bilgi bilediler, sabilerine bizni tilimizni üretediler. Bizni tilimizni bolluk zamanı için korku yoktu. Allah'ın akşılığı bula. Bugünlükte bizni tiyatrlarımızda Karaçay-Malkar tilinde dünya klasikleri hem de bizni klasikleri bizni ana tilimizde söyleşedi. Birden Ankara'dan Karaçay-Balkar dünyasına dilekleriniz var mı? Bardı. Karaçay-Malkar milletime kesi tilimizni unutmazga, sabilege üretirge, kesi tariximizni hem de kültürümüzü bilip ana yaşatırga tilegim bardı. Анкарадағы Хажитепе университеті қаршындағы Түркият текшінары институты ойыштырған 6-шы халықара Түркият текшінары симпозиумында татар һәм чуваш тілдерін үйренген яш түрік ғалимдары белән дә очраштык. Sinan Güzel. Sinan efendi, siz Tatarça'da, Çuvaşça'da bilesiz? Tatarça benim birinci öğrengen Türk dillerinden. Benim hocam Mustafa Öner, Tataristan'da da yaşırak bililer. Bize Tatarça'nı öğretken Mustafa Öner. Anarı Çuvaşla turunda
işlemeye başladım. Benim dissertasya da Çuvaşla turunda buldu. Hazır Tatarşa turunda doklat stasya yazma mümkünlük bulmayı Çuvaşça turunda işleyeyim. Biridagi simpoziyumdagi dokladning temasi. Benim simpozyumda dokladın teması Çuvaş atasözleri turunda buldu. Bizde folklor değiller. Folklor. Çin bulman atasözleri. Çin bulman atasözleri turunda doklat çıkışım buldu. Sovyet tapırında siz bilirsiniz folklor eserleri, edebiyat eserleri, Marksist-Leninist bir yönelişte buldu. Bir sıra atasözleri de şuna göre yaratıldı, yana yapıldı. Çin bulma atasözleri turunda bir doklat buldu. Çuvaşlı turunda. Çuvaşstan'a barganız var mı? Çuvaşistan'a 2008 yılında bardım. Benim dissertasya başlagan son bir iki tapkırda barırga kaytırga mümkün buldu. Çuvaşistan'da dostlarımız var, kolegalarımız var. Onlar kili, biz varabız. Biriden Ankara'dan Çuvaş hizmetdaşlarına, dostlarına Çuvaş tilinde bir aytırsularınız var mı tilekleri? Ankara'da Çuvaş Tusum Rızam Şuk Anşak'ta bir vizempe yalana kalaşatdır. İnternet urlu, mail urlu kalaşatdır. Vizen siyasi politika hiçbir problemizden pulunu ezirbiledir. Şavumba'da vizen kilme kımıl var, kımılpur bir biletip aşağıda maypulman hal. Vizene salamlatıp Türsiren salam kalatıp vizene. Rahmet sizga, oğuşlar. Rahmet.